kurama komandası, Yaşıl Tüstөгü Talas rayonunun kurama komandası. Talas rayonunun kurama komandası hazırınca 10 takımga basıp alıp oynatıp atat. Rısbekov Mayranbek 94-жылғы Қарашымқар менен ойнатып атат Майранбек. Буга жаңкы Майранбек, тажрыйбасы бийик турган Майранбек өңөрдү такымдан чыгарды. Өзүнө ишенгендиги, атына ишенгендиги. Алгачкы Акжолтой биринчи салым. Rısbekov Mayranbek 94-жылғы Mayranbek колунду көтөрүп кой. Алгачкы Акжолтой упай ачылды Кудай бир. Çıktı. 7. minuta. Mayranbek bastı takımdan. Takımdan çıkarıp оңдоп быкшап басты. Басканда да качырата басты. Мындай басканда оңой менен чыкпайт экен. 10 номердеги Дастан Бауырбеков. Майранбек Рысбеков кесилесиздер. Эми экөө тең бир аймактын командасы, экөө тең Талас аймагы деген болбой эле. Olbay tamаша уруу менен кайра аттын тизгинин бура тартып, кайра өткөзүп бергенге экөө шыгылып шыбыр күбүр болуп атат. Өткөзүп берди. Стол такымга басты. Кайрадан Майранбек бирден булмай, бирден киймей. Серкем ол четинде кызылмай болуп аткан экен да. Акырын. Красавчик Mayranbek. Мынау тажрыйбасы бийик Майранбек. Колго туруп кой Майранбек, Майрандын урматына кол чаап коюңуздар. Мына Рысбеков Майранбек 10 номердеги 94-жылкы Майранбекти билесиңер. Жогорку лигада чаап жүргөн тажрыйбасы бийик. Үзеев Нурлан. Hazır oyun talasında 3 gol. Geldi. Top
Fokus kılıp ketdi da. Bayramбек. Qanday? Alıp ketdi, kimisi salıp ketdi. Bayramбек. Bayramdın şahanesine Rısbek Bayramбек. Ama bir atanın baltarı oyun fırlasın. Oyun ver oğlum. Bayramбек. Bayağılı Bayramбек. Артын bir qarap qılçayıp qoydu, hazır takımdan çıkarıp öngörüp, men Bayramбекти жақсы bilgendikten, hop! Bravo Osman'ı! Bayramбектен sırkava түріп ұдап баттı. 3 metreden ırgıtıp durup. Bravo Osman'ı! Bayramбектен sırkava түріп ұдап баттı. 3 metreden ırgıtıp durup hep kaçankı Bayramбек. Bayramбектен mınağı kaptalı kayışıp dalay aşığını aşkan Bayramбек 3. minuta 30. sekunda kol götürüp kaç Bayramбек. Ana kendi sürep koyalı. Жақсы sonunu ırgıtıp ettin. Koldan gelsin ısınlar. Ketdi Bayramбек. Messaga. Baratasın Bayramбек. Sağ var mı? Hareket var. Koltuğa koyunuzlar. Yani... Yani bu akırkı Türk'ü çukup koyğanға salamat kim çuku iyiydi kana kol götürçü. Ulan Төлебек am. Katı bilekli jigitlerden biri mına gördüңөр çuku köpөрүүчүлөрдүн атынан рахмат деген сөздү көп айтыш керек экен атагына. Dedi okşayıp bir şaşılma kötörü onda silki toprağın güyü al göz gömürmesini çapkanda bastı yeme can-canındı bir karap koyda şart çıktın ortadan Yer Sultan hazır Bayramбек'e ötközüp verdi. Bayramбекти bilesinger tajribası en büyük köpörүүчүлөрүбүздүн biri, sыймагыбыздын biri bu Bayramбек. Ауылга чыгып кеткен жок. Eski карышкырлардын biri bu Bayramбек чабуулга чыкты. Баратасы Bayramбек Рысбеков. Tizgindi tartıp toktottu, amal izdeydi hazır. Emin Bayramбектин bilesinger köpörүүдө mıktı. Dengelde mıktı orunda turgan favoritlerimizden biri Bayramбек. Erçilöktün eriğeli çıktı ortağa. Yani tulparından tuyağından uçkun çatırasa çetip al dedi. At düzgünün oyu verdi Baratat Rısbek Bayramбек.
Дагы деле ойнотуп атат Майрамдын шайнисинен Майрамбек. Ай, аракет, айттым эле го. Айттым эле го. Aytып айтканча болбой, Рысбек Майрамбек кол көтөрүп кой. Бара келди. Мынабы элдин алкышы азыркы салган салымыңдын кубаттуусу кубаттап атканы.